Hakasantarik Urisa Warjahar Arpulai kami kalaya Sarva Shiksha Avian School Association Penusla Block Unit kalayo ban rakhe dan buram ya ka World Teachers Day. Hakani kasni la penyaj ya kani kejingelang da isar nongkenri ubadai ru Presiden jonga masa sa Penusla Block. Layo ru kejingkren na Presiden jonga masa sa Central Body usar Aristol Rembai. Bat hakate kasni la yodon langru ka Kongres Merik Harpuri kum ka kongsan hakate kasni. Haba ajeng keren hakate gasni ka kong Harpuri kalau ong bakinong hikai kidon kata kecingkit ke bakya tang ban penhek pensan yaki kena ha kecing pule ndre kidon kata kabor ban hikai yaki kena wat haka akor ke buram ru bat syusyuru kalau ong bakinong hikai kidai ban penslur yaki kena kibadon halaki jong kisap kanang bakalawe bapernai ke syonge haki sadeng taki arpo arsnem ni semua sikate ya kan ka MDA government ndu ka MDA 1 hadu ka MDA 2 Kamtam ya isa Preston Tensong bat kumjuru ya isa Konrad Kisangma. Berkumju ya Education Minister isa rakam isang ma kibala shim kia na mentakan ni ka isu jungi kata regularization bakin kentup apo jong ka Meghalaya State Education Commission. Akan mau kata ka meeting ke ba isa Preston ila kod ini Julai aja po ar yong ba. Ikimat cing dawa jong pingin penrung hapo aja kali commission kum kawai na ki role and responsibility ke bak commission kan le hak tu ki por dang pun kino hikai si ki ba atetin kong tip bisa Preston in le ni ya kata kasin jam ban man penbe ya kajing aja kino hikai si tip inot ya man le hene hak notification ke balami kat sal trik na Julai arajan Julai habashai kan apa syai kawai na ki role and responsibility jong Meghalaya State Education Commission kadai ban solve ekaching jong ino hikai SSA kuntuk ya kan ka regularization barkum joro na menta ka enhancement jong ka salary jong badang haka laitrik jong menta punai ngidang yo pan submit ya ka representation cha chairperson jong ka commission representation kepada sispa kat arpage ke bangil compile bat ki support documentation sedang ila IT commission akan study. Ban kuak ban itu EP bahadin commission kalau ada study ya kan representation jemi kan sadon ka hearing ke bakin sakot bangi na kaliang inong elam jong association ngin late hakmat jong commission ban penseu ya ke bangi don ban ajmut commission na benta ni kecing dawa. Kat kan ke platform ke bangi yo ban pen ya ke suggestion dan ni ban simen ya ke kastan jongi bangi dawa ban de petscape ya ke service jongi badam dei ba syukia isa Preston berkunjung isa Konrad Kisangma nginum yo ya kan ni kala tengah kerpat itu keno hikai SSA hapo jo ke pen usla blok wat atetin wat don kata kacing atetin wat sngap iki kubor sharum shaneng baka kalong kumne kalong kumdai Yasha katas nem ngila Yasha haduk mentar long arpolize nem ngila Yasha setang katu kat nepor kerpani pi begin Yasha kat ba kadi ka jingi keren jingi bar commission kadang Yasha ya trailang bat ni ka association nama pi tang mangi kino yalam jo ka Central Body ngimla bende ye kun ba bio ing don artli kiti kakti kamon ke jonga kalong ba ngidon kam ya ka jingi trailang jong kini kino yalam jongi nalut na block haduk ke district level ketika diang idon kam ya kacing kersan jong pi keno HKSC na iwe na kini kitko trekam inom posh untang kerpan ipi kumba pilo ju kersan ya association kumba pila ya sha ba kersan na ka por sha ka por kerpan ipi ba katba gan ka jingi kren jingi karang yai bat commission bat kumjuro bat ka sarkar ha ka pai nei bat regularize kakam nong hikai hi kamde ke besuk setia ngaru ngalong kumni kum ngalong tadi lingbahi kinu hikai ki jonga ki bala nurture ki bala mold ki bala tenhe akan sang yang aku bongno mo na ni peluk ya kapor ko jongi bro sisi aku jinglong kena ado begin dalam ke school tadi ha school ni tengah tarai ke benta ke bakau ke kamshin ki nong hikai ngasobu bakakam ke jongpi ke de ke bae ke bae tam ndre pat ngangit bagade hi
Kebubleng la ay kasak kebakerpang ni pi way. But uding bleng blashan bori pi. Bapinla man penhe pensan. Ya ki kena om tang hakapule kaputhi. Andre hakaju kapor pi penhe pensan yaki hakata kerukon keba kinlong kita ki kena kiban long kita tiple ki akor kapuron kiba kibun ki jengkai ki balong very valuable na bentajong ki kena dia ngasal tho hidu bakam tam kong ki long kami mo ngaru ngade ka long kami dan habmi na yeng tang step na kami ka basuk dan ye ka yeng kasen dan hab dan mi dan let dan ay ka jengkai ka school retang ka wegan chon ni pihami bapimde ban do jinkerman amde ban snow do mense ne ban snow do bor nrekan mau berabor yo blei bapimbu akman blei utip ya ka benta ka jongpi blei un pendam na benta ka jongpi roman kasi kadi kalau ka bakongsan hadu kata-kata ba ngate bagi kena kisala ban showcase ki talents ki jongki kejimut jong no hikai it's not only about academics amde tang kapule kaputi kaderu kaba kinong hikai kidon ki jong kita isak kumbalong ni chairman babu mene kini taki hidden umong talents hindi ki hidden talents ray kila don upay kasap bade limba jong pi kinong hikai pila pat ban mul ban tibet chuchu ikitna kani kalong kadai ka shisha ko mo pi ka sak ka publing lai pi ka kerpang adu kata-kata lari kidon ka to ka sak ka jongki ka bikila yo upay ka training ka jongki kai ni school pi da ka to ka sak ka jongki automatically kila baik bending hal ki jongki kata kalong very important dengan kerpat red pi no hangi ada di president ka central body but pi ki lagi block ki bapher block president ne yan don lang ringkat ni tri lang ringkat kani kalong kabakongsan timti tang man fight na bataki issue ho kinong important ni fight na batak kuno banwan ra dia ban sendur ya kani ka jatri ka joni bakanong kata gajah beriu kapapau hakmat kepertai berokawi. Building bridges. It's time to come together, answering a common call to heal the wounds and hurts that's been broken with every fall. We all have one heart, one life and one glow. Start building our bridges across the lonely skies. Building bridges, healing hearts. Then the words makes a brand new start. Let's realize that there's a way. Building bridges every day. Life is too short for a man to carry hatred. Violence and anger has no place in our planet. Let's share our peace, our joy, our hope and dream, and live. Building bridges, healing hearts. Then the words makes a brand new start. Let's realize that there's a way. Building bridges every day.
It's time we're reaching up. There's new life to be started. Can we make to a start for all the years that have been wasted? It's time to make a journey from the darkness to the sun. But the most important thing is that we truly have begun building bridges, healing hearts. Tender words makes a brand new start. Let's realize that there's a way, building